Ke National Highway ke Banrio, Hasunapur, East Janda Hills District, ke Baju Benanam, kum ke Jaka, Baju Jaba, ke Jingtua Kendau, ke Balatibru, kum ke Narpo, landslide prone area, ke Syakta, ke Jingtua Kendau, nadu ke Mir, jo Khasau Terik Julio, nakadau Bajure Uslam. Ke Jaka Bala Syakta, bahak ke di ke Tliu Rung ki Kali, ke Baju Tip, kum ke Sunapur Tunnel, ke Badan Shashiliang, jong Kawa Luka. Ke Jui ke Jaka, ke Syakta, ke Jingtua Kendau, ke belakang lenti yakni ke Tliu Rung ki Kali, hak step jo Khasau Terik Julio, merkadai hadu arbajin opai sengi belala banweng ke Jingteng Kali nak ni ke Jaka. Susu ada yang katu kani kata untuk lala ban penku yang ni surok kala don biang ke Jingtua Kendau hak jan miet jong kani keju sengi. Ke Jingtua ulum hak ni ke Jaka kala kata sikadai ke knowledge nyawan ki bahaya lingba kani ke surok bapnia soi ke Barak Valley, Silchar, Mizoram, Tripura, Kumjuru ke Manipur. Hadu mentah ke jingle sitom ban penku yang kani ke surok ke National Highway Authority of India kanang ya syakmat. Habdeng kini jingjan akan yang gibor pulit jong kejela kidang le ke don kam bani penbet bakatra district administration ban ajing erap kinongnya akali ki basakut hakani surok. Nakaliau Superintendent of Police East Janta Hills uloong bagi pulit na kiang patrol post bat lum senong police station kila sam jingbam bat di kinongnya trok bat kiwei par kinongnya akali dak ba khubleru ki jingya sha ka jongki kabei dang maramot yang ni jingtua.